kalaang si ka Henry. Itay pa'y nga ayaban ka. At dangamin inaramid ko homework me. Ano ti paramid joya? Nakapudpudot. Kaya't ko ti uminom iti soft drinks. Mapan ka man gumatang iti tirsena ni Mari Iseng. Anya soft drinks? Tay nakabuti anak ko. Tay sigud agat gatangan tayo. Mangtod kayo nga rodon ti gatang ko na. Agawaan man na. Amangan numaurasan kantumanan kat soft drinks laeng matigatangam. Ay nawaw, wun ka dinanang. Danag yun aya. Anti Iseng! Gumata nga man, antay! Anya tigatangam, Henry Barok. Itayak pa ditoy. Apay di yung tipok kaw. Ay, pasensya kaan. Ada ngamin inaramid ko iti kusina. Anya tigatangam aya. Soft drink. Anya pay. Day talangan te. Ti butey. Di yulip-lipatan nga isublay Huwag ka diyan te. Naurnong samat ng ti buti ti soft drinks iti ayan niyo Barok. Isublimenton te. Ibagak ka ni nanang. Ay siguraduan nyo lang, Henry. Uray saan kay adaw-dawatan iti deposito para kadagita abutay. Isubli yung lata kumamat. Ibagam kan nanang maw. Taiso ti umay. Tamay samat adina ammo ti mga isublay. Naibus mat gaya man ti bagas tayo, gudoy lakay. Ay kayo mapangkagumatang iti tersena ni Mari Ising bakit? Nakita nga da in-deliver da abagas iti tersena na. Ay nawaw, jak kabailan abagkatan no bilang laeng. Kisayang pa lang Mapan kung to bagkatan inton malam. Una yun? Ano sampay lang tanay, ado ti trabaho iti garden. Ay nawaw, anya pa'y ngarod nga iti maaramida. Ay wan, isublin, bagi ti buti ti soft drinks sa ginatgatang yaw. Tapno saan na maurnong iti likodan ti balay. Wan, isublik to. Ang kangarodan. At tuyan ti bagas agat-gatang, Mari Susana. Ay nawaw, agyaman nak, Mari Iseng. Ipalagip ko man ang dagiti buti ti soft drinks, Mare. Naurnong samat ta ni Jabalayaw. Ay wan nga agpaiso. Bayam, isublik to Maray. Wan man Mare kat ni. Mabaybayadan dagi chay. Wan, iyag kunto. Di mo liplipatan, Mare. Wan ka di Maray. Saanan amasapol nga ulit-ulitem nga ibaga. Ay nawaw. Sa dino tinangalam ka dagita abuti, tatang. Intay ti kaaruba. Naggapo ka na iti tersinam. Naimbag man tanalagip dapay nga insublay. Ni Mari Susana mat nga ta. Kaano mat nga ta makalagip. Daan pa yun dagito'y abutay. When natawanan tinaduma. Intun sumaraw daw, dumawat ka ngamin iti deposit para iti butay. Tapno sigurado nga isublida. Kaya uray barya lang no isutyan da. Nawan nga rod tatang. Kasta ti plano kong aramidan. Logi mat ngamin no saan da nga isubli ti buti. Kastanto ti aramidam. Takasta ti aramidan dagiti daddo mga daistorna. At tuyan ti soft drinks agat-gatangam, Henry Barok. Agyaman nak, ante. Saan ko pailangan nga ito ti suklem, Apay ngay. Deposit pailangan ti bote. Itad kunto inton may subliyo ti bote. Ang mga nakungot ni nanang. Ibaga ng tukot a ginastos kon. Ibagam kwa na nga isublik to no may subliyo ti bote. Agungot aday jay. Naurnong kami ng ti bote iti ayan niyo Barok. Ibagbagak mat kaninanang mo o ano mabalin kat isubli na. Gamkaslawam mo dengdenggan na. Anyang iti bagak ante. Ibagam kwa na nga itad ko ti sukli na no may subli na ti bote. Di namat ngamin ammaw ti agisublay.
Tisuklik nga Henry. Saan nga intad niya ti ising, nanang? Ay nawaw. Apay ka no? Deposit ka no ti buti ti soft drinks, tan naurnungan ti nalala tayo. Ay nawaw. Naglalainganan nga day ta ako Mari Iseng. Itad na mala ka no, no sublitay dagiti buti. Ay naglukon day di atao. At dayamot kasta. Di yun tumo nga min, amo dagi subli. Imbaga na ti kasta. Isubli yung aminan Naurnungan ti buti iti likodan ti balay. Ay saan? Di mo kutkut yan dagiti buti iti likod ti balay. At da pangusarak ka dagi jay. Orayon naklabiit ito Tamapanak iti ayan ni Mari Iseng. Agsarita kami man iti nalapat. Apay kano adi mo inted ti sukli ti kwartak, Mari Iseng. Ti kunak ka ni Henry, itad ko ti sukliyo no may subliyo dagiti bote ti soft drinks, mare. Ay nawaw. Kat no saan may suble? Kukwamon ti kwartak? Naglalaingamon ngay, Mare. Ay saan ko pag-interesan ti kwarta, mare? Ti kanyak laeng, may subli dagiti bote. Amok na urnong ti bote iti ayan niyo, mare. Saan arasunday ta? Tapno saan mo nga ited ti suklik, Mare? Di yumat ngamin ammo ti agi suble, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitat nga ibagbagaken ka. Ngam awan latamat ti mapaspasamak. Uray awan deposit dagi dya abote, isubliyo latta kumamat, mare. Ay nawaw. Kantap no ibagaken ka, mare. Mabaybayada ang dagi dya abote. Sa anak apumanaw, aging nga ited mo ti sukli ti kwartak, Mari Iseng. Anya laeng mat dya isublim ti bote, tapno malpas ti saritaan, mari Susana. Tagpatangken ka pa'y laang. Wen tagpatangken ka mat ngamin, mare. Idi pa'y nga ulit-ulitak nga ibagbagaken ka, mare. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutan, Mare? Isublim ti sukli kuno? Isubliyo pa'y nga umuna dagiti bote, mare. Wan kunak lang arudan. Umay kunto isubli. Makauray ka mga min Kano nga rod, mare? Basta, isublit tao. Alangan mat nga urayam asyak ti mapanmangala iti ayan niyo, mare. Ay sos, day tatindi mor aramidan, Mare. Isublim nga ruda na dagiti bote, tapno maalam matan ti suklim, mare. Anya nga itinagsaritaan niya o kani kumarim asosana na bayagmait ititirsinam. Kulkulitan nak nga rod tatang, kaya't na nga alaan ti sukli na. Ay nawaw! Apay nga minadi mo intay. Itad ko laeng no may subledan dagiti bote, tatang. Ay wingag paisaw. Adaw ti buti ti soft drinks itilikudan ti balay na. Oh, makitam day tatang. Uray ininutan da ko mga isubli no iso. Saan aga putawan deposit na dagijay abote kat di damatan isubli. Iso na lang plano daki di may ti mangilakaw. Pangilakwan da kumangay, tatang. Kaya iti diyang shop. Di ti mamono niya ti kapanunutan da kita kalugaran tayaw anak kao. Mangipanam ka dagita abote, bakit? Isublik kan Mari Iseng lakay. Masurunak. Di nakit kayat nga ited ti sukli. Nasken pa'y kano ama isubli dagiti buti kan kuana. Mabaybayadan mo ngamin, dagita abote, bakit? Wen ngam saan arasunday ta, tapno di na ited ti sukli. Naglalainganan nga, iday dya baka? Alaki din. Nagando ta sao. Nagrubuat ka, antayin ka isubli dagita abote. Ay, talaga masuruna kong. Gusto ka din. Napamukit din isubli, tapno malpasan ti sarita. At tuyin ti bote ti soft drinks mo, Mari Iseng. Ited mo matan ti sukli. Na, takasla si kapay ti makaungat, mari Susana. Kasano, kat di ka makaururay. Aguray ka. Day talang ti sublim abote? Ay nawaw. Adda ka di parikot. Ado mat tinakitak abote iti malikudan ti balayo, mare. Sa maysa, amok nga ado ti bote ti soft drinks adiyo pa'y naisuble, mare. Di ka pa'y agyaman, tanda isuble.
Ay na, Mari Susana. Makisarsaritak itinasaya at ken ka. Ngam sikakit din ti makaungat kanya. Ay sos, nakapasurun ka ngamin maray. Ulit-ulitan mo. Nasakitan tilapayag ko ang makangkangag. No di mo kayat ti makangag, Mare. Agtungpal ka ngaminan ah. Sakbay nga inalayo dagita soft drinks. Binagaan kayo nga isubliyo ti bote. Wan, kunayo mat. Ita, da kayo matan ti agpatangkan. Itad mo kit din ti suklik mare. Insublikon ti boteng. Kunak na yung sublin dagiti buti ti soft drinks. At dapay mo nakita kay likudan. At dapay di kusina. Ay nabay amlakay. Adda pangusarak ka dagita. Na, ay. At makaungat ni kumare no di mo isubli amin. Bayam ta makaungot. Pagyamanan nakit di ta insublik ti dadduma. Ay, wow. Ay, saan anasaya tikasta ka panunutam bakit? Apay ngamin aya amakibibiyang kasi kagudoy. Diyak kaya ti apa. Inton kuan. Day tapay buti ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumare. Saan mat nga mo ni Mari ising ti makiapa? Iso a relax lang ang lakay. Dumagas da ka no damanang dito inton madamdama. No kasta nasken anayunan tayo ti mailutaw. Kuwi na. Gumatang ka iti masida. Ken soft drinks iti tersina ni Mari Ising tas asidag. Agdalos ka ah. Nakababayin ka damanang. Amangan no panunutan da adi ti agdaldalos dito balay tayo. Sapay caretaker tay laang. Ay nawaw. Di mo ka di makita akanayon nga agdalosap ah. Kuwi di ka gumuton. Ibagbagak lang. Dua abuti a soft drinks man, Auntie Ising. Ay nawaw. Saan kay mat ama uma iti soft drinks, Henry? At a bisita mi, Ante. Asino tinang ibaon ken ka, Barok? Ni Nanang. Ada ka diin nala, magalon mo. Ni, apay ti galon. Isu ko mati pangikarganta iti soft drinks agatangang Barok. Narigat nga men, no day tamanin buti ti soft drinks ti saan may apagkinaawatan ken ni kumarek. Mabit lang nga rin, Ante, tayo na mangala. Sige, urayan ka, Barok. Ibagam ken na nang mawasyak tinang ibagawan. Wan, Ante. Ayan nga iti ginatang mo a soft drinks, Henry, anak ko. Mangalak pa iti galon. Anong tigalon? Isumot ka no ti pagikarga ako na ni Auntie Ising. Ay nawaw. Iti anyaga po. Saan ka no mabalay na yawid ko ti butay? Taamangan ka no ngamin no awan tumanan ti agisublay. Anya? Ala, ikanda iti galunan. Agur-uray ni Auntie Ising iti tersina na. Sikapay lang ti agbati dito'y balay ah. Ha? Apay nanang? Siya akong timapan iti tersena ni Mari Ising. Kas lamang luko da di atawa. Di kay man agapan ah. Wan, agsarita kami laeng itinalapat. Naisubli kong dagiti buti na nga maging gagayam ita kat adda sakit tinakam na kanya. Sigurado ang makaungat tumanin ni Kumarim Asusan, anak kao. Makaamumatan atatang. Basta siya, jak kaya ti makiapapakin kwa na. Ay, isumot ti sumungat. Ay, huwan nga agpaiso. Nagpartak amag na. Kasla makakaungat. Dandani na mo dinalapos ang jimburnal. Ay, bayan nyo tatang. Sangwak day tatao. Malagsarita kayo ah. Kitaan niyaw. Mga no, agpinungot kayo ah. Ay, saan magkit di tatang? Saan ko apatulan ti kumarek? Nasaya at no kasta anak ka. Ta saan kayo makakabala nga anawa no bilang. Ayan ngay ti galon, Mari Susana. Unay kan Mari Ising. Masapul pa'y ayati galon kat asidag laeng matibalay may.
Wen, mare. Isu ti pangikarga ak iti soft drinks sagat gatangan yo. Ay, nawaw. Ay, nasaysayatan ti kastoy, mare. Diyak kayat ti makiap-apakin ka gapulaang iti bote. Ang mga nusado tamman ti mangisuble, mare. Ay, unay kamatan, mare. Ay, nawaw. Ken, amok adi mo kayat ti agbayad iti deposito para iti bote. Tapno awan rere, mangalakalatan iti galon, mare. Saan nga umanay arasunday tabote, tapno umay nakbugbog kawan di Twitter sinak, mare. Anya? Ay, nawaw! No adda binulod mo isublim, iti kasta pabuludan da kan tumanen. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Nagawid ka matadagos mayo lakay. Kunakman no kunang mga aganop ka. Ewan, Mike. Isaga naman kiditi ka si Rulak. Ilutom to inyawid ko, bakit? Ay, narabiimat tan lakay. Inton bigat ton ah. Ilutom kidinta mabisbisina. Ay nawaw. Anya kamin tili na unday taas ako lakay. Kita mga binanay. Unay kanta sa lutsuda, mamain. Ay nawaw. Sa dino ngay tinangalam ka dagito'y amais lakay. Hindi na minsan nga aldaw. Papaya tinyawid mo. Ita, maismat. Mawanin tayo sa ilutom kidintara manantayo mamino na imasmut lang. Ay. Di ka agar aramid si Kamayo. Sa dino tinangalam ka dagita mais ko na. Bayam, sakman lang tayo gluton. Adala agreklamo akaruba. Makitam. Ay nawa, inayadam at alakay. Amok anak katurog dagiti ubing. Makapadismayamot na tiya mais. Apay ka de. Tama ni tato putopol, Anya? Kitakman? Ay, bungal-bungal amin akin. Ay, wag nagpaiso. Nagtakaw ka lang arunin lakay. Bungal pa'y laang mat. Ay nawaw. Ha? Sayang tibanog ko anang bagpagkat kadagita bungal amais. Inton maminsan, di ka nga minagar-aramid iti dakas. Kita amday tana pasamak. Nagbambanog ka, nakabasol ka pa'y. Ngam awan mat na imas, anaramanam. Agrugwat ako, nanang. Mangad ka pa'y narding anak ko. Madamdaman taon. Sa nabalay tagawid mo ila adagaws. Ina laapitan, dagiti bunga ti mais nga mulak. Wow. Amangan no mabisinan ka anak ko. Sa nabalin at nagkapiya mo, nanang. Makamu ka nga raw. Agawid ka to, lumabisin ka. Mangiluto akto iti si Daam, anak ko. Ayan nga iti mais nga inalam, narding anak ko. Awamatan tayo ko na nga apitag. Kasano nga awan? Unanda mo dagiti agtatakaw, nanang. Ay nawaw, tinakaw dati bunga ti mais abulam. Ay, huwag nga raw. No asino mo, tiawanan ba yung anang takaw? Diyak pa'y naramramanan. Unaan da taon. Aha. Sa ludsudam tumangkidi ka dagiti karuba anak ko. Mamuak lang no sino tinagtakaw. Ay, talaga nga ipabarangay ka. Ay na, una yan ti kasta klasin ti tao. Nasken nga agridam tayo. Agraira man ang dagiti agtatakaw anak ko. Nasken amamuak no asino tagtakaw. Saan lanam na minsan ngayon naramid da tikasta. Nga po tadyak agtagtagaray. Ulit-ulitin da. Aha.
Iti tinadamag ko na nasusing, adda ka nun ng takaw iti bunga ti mais ni Manong Nardeng. Ayun nga rod, Vivian. Kanayon mo't na matakawan. Ay nawaw. Asino mat nga iti nangaramid iti kasta nana. Day tagarod ti saan tayo nga amaw. Padasan nyo man kit dita ag saludsod kadag iti kaaruba tayo nana. Amangan no adda kadakwada ti nakakita no asino man day tanga agtatakaw. Di ko na ni Nardeng. Amangan no idirabi ay at tinakaw da. Sigurado nakaturog ti kaadwan. Day talaang anana. No inranada idi nakaturog ti kaadwan, talaga ang narigat amaduktalan no asino. Muwan nga rod. Agam sapay la kumaa. Tamaamuan tayo no asino man dagit ang agtatakaw. Anya ti ko ng Vivian? Adamanan kalugaran tayo ang natakawan? Wen, Mary Joyce, ay na, agraira man ng dagiti agtatakaw, iso anasken nga agridam tayo anasayaat, narigatan ti matakawan. Asino nga min tinatakawan, Mari Vivian? Ni Manong Narding kano, ni Nana Susing amis mo tinangibaga kanya. Ay nawaw. Anya ka nung ay titinakaw da? No husto tinangag ko, ay kat inapit da ati bunga ti mais na idirabi eh. Anya? Ni, apayakas ta ti reaksyon mo, Mary Joyce. Ay, awan mat, Mari Vivian. Naklatak lang iti imbagam. Talaga asaan nga agbutang dagitang agtatakaw, Mari. Agraman mula ti sabali a tao. Paginterisan da. Day tangarod, Mare. Awan pa'y tinaramanan tinangimula. Ngam inapitan. Naimbagmat na nagawid kan, Mayo. Mapakaday, bakit? Sa paday, nigama mados por dos. Talaga amang ibabain ka, Mayo. Ay nawaw, awan te mo kadakas nga naramid ko. Ibatam ka di day ta, dos por dos ta, mga no may lawan ka ka matamanak. Nasakit. Ay, na talaga amay pang-urko na ito. Padi. Ano nga minti pagpupudutan, ti ulo maya. Kasangsangpit ko lang, mit. Di kan agin di mo pa'y laang loko. Nalipatam ka din, ti mais nga inyawid mo, idinaminsan arabi eh. Mais mat gayam ni Manong Narding ti pinuntiryam. Anya? Mais ni Manong Narding ko nam. Wan! Isu nga agsagana ka, takas ta unay nga unget ni Manong Narding. Sigurado asapulen na no asino ti awanan bain anangapit iti mula na amais. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Manong Nardeng. Ada ka di ibaga, Vivian. Amu ko no asino tinangapit iti bunga ti mais amula, Manong. Ha? Asino? Ni Mayo akalugaran tayo. Ay nawaw. Sigurado ka iti day ta, Vivian. Wen, Manong, idilim mabasak iti ayanda itay. Nakitak nga daukis ti mais iti malikudan ti balayda. Pangalaan da kumanga iti mais, kat awan mat garden da. No, ginatang dangay. Oo, day tati imposible, Manong. No siyak ti sika, mapan ka iti ayanda. Sigurado amaamuam ti sungbat dagiti saludsod mo, Manong Nardeng. Mayak man, pari mayaw. Sika maggayam. Kanyat masapul mo, pare. Adala kayat ko sa ludsudan, pari mayaw. Kanya na ito, pari Nardeng. Diyak pa'y naibagati sa ludsudak. Ngam kaslag nervyos kamatay. Ay, kuha. Ay, kastak no, maditiriknak. Medyo pigir-girak pa ya. Ay, andyan nga main, ti sa ludsudan pa ya, pare. Kastoy nga min, pare. Natakawan nak iti mais. Ket ada nakaibaga kanya, ti may papan iti ukis ti mais, anay basura iti likodan ti balayaw. Ano kasta? Pampanunutan mas siyak ti nagtakaw, paray. Saan ka diya sika? Ay nawaw! Saan nagtatakaw, pare Nardeng? Di bagakan ka. Hintay ti gayam ni bakit ti mais akin dan may.
Di mo patpat yun ti asawak, manong Narding. Anyat kaya't mo asawa, Joyce. Nagulbod ni Mayo ken ka, manong. Ah. Kinapudno na, iso tinangyawid iti mais iti namin sa narabi. Anya? Day tatipod no, manong. Salsalod sudak no sa dino tinangalaan na. Ngam di namat ibaga. Ay, apo, naglukon day ta amayo. Masigurado nga iso tinanghapit iti mais mo, manong. Awan mat tidad dumama, bali na pangalaan na. Samay sa rabi, idin sangpet na. Ay, nawaw. Siyak kumati mapan mangibagakin ka, ah. Ngam, awan pa'y nga minuwayak amapan iti ayan niyo. Naimbaglangan atay may ka. Isumad talaga mga tao na iti nervyos ni Pari Mayong iti agsarsarita kami. No siyak ti sika, ipabarangay mong ti asawak, manong. Tauray siyak nga mismo nga asawa na, di nakipangpangag. Amangan nun ni kapitan, tidenggan na. Unay kamutan. Nakalusutak ko man ka ni Pare Narding. Rumwar kakit din, tamapan mo kasarita di tao. Hindi naklakas yan. Idi pa'y abalbal laagan ka. Di ko nak, sarda nga mon ti agtakaw ngam awan matlat at dengdenggam. Anyang tulangan nga iti panunutan dagiti karoba. Ang mga nupan panunutan da kan kanunungak ti kalukwam. Kasano kayo na may balod ah? Ay kat parikot munday ta ah. Kasano kayo na ito ubing bakit? Di ka madanagan. Kabaelak ti agtrabaho para kadagiti ubing. Ay nawaw. Talaga kaya mapaibalod na ka. Ay kat no iso ti pagnakmam. Apay kit din asaan. Saan nga rin asyak tinagtakaw pare? Napayaya, nagulit ka. Ni Joyce nga asawa ma mismo tinangibaga kanya. Kasi ka tinangyawit iti mais. Hindi mo kano inbaga kuana. Kung sa di mo tinangalaan. Saan nga rin asyak pare? Apay tayo pilit mo. Wag! Aday nyawid ko ang mais. Ngayon sana nagkapoy titakaw na dyan. Ay, nawaw. Kaya't murot asawan. Ni Joyce ti agululbod. Anya timbaga na aya, pare. Saan apod no, ako mari na tinangtad iti mais. Ken rabi ipay kano iti inyawid mo. Iso nga ora di mo aklunay mo. Ammo milatan no sa di mo tinagapuan na. Kasano kami na maamuan na tipod no? At di ko mari na mismo tinangyawat niya. Awan kaya mo, kita mais mo tinakaw dapan. Ulbudan na kati asawa. Ay dawaw. Anya ti kunam itayon mayong. Ay ko, bakit? Pare, di lang mabalin na pagsaritaan ta, dudwa tala. Isa na balay ta, bungal-bungal mo ti mais mo. Saan pa yan na imas? Oh, diri mo naman latipod no pare. Asi ka tinagtakaw iti bunga ti mais amula. Pare Narding, sorry Saan na mauli? Ay sana mabalinti kasta kanyak mayo. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo ti kasta. Saan lang anam na minsan at tinakawandak. Kanya nga rin ti plan mo pare. Ipagbarangay na. Una, kasana nasaya ti naramid mo. Napan mo kay inapitin, di mo mula. Namukla bungal-bungal mo lang ti mais mo. Jakon pinag-interesan. Ay nawaw. Tasi ka pa lang daganas ng agreklamo. At puno ba, bungal-bungal ti mula mamais. Awan to pa'y usto akin ng kaw. Sa itap, ipabarangay na paray. Uray mo bungal ti mais ko. Saan lahat nga umno ti naramid mo? Ay, jaya klase ti mais kiti. Ti pakay barbarangkaya. Ay, nawaw. Si kakit di mat manong mayong. Si kagayam tinangtakaw iti bunga ti mais ni Manong Narding. Siya ko, papayaya nga ulit-ulitin niyo. Kumamblan bayat ti bunga ti mais na. Saan ba't nga rin na imas? Bungal pa'y. Anya ti ko na Manong. Bungal-bungal ti mais ni Pare Narding ko na. Si kakit di mat. Putno ba? Tas jay ti bunga ti mais na. Sa ita, ada pelaganas naman na magipabarangay kanya. Ay nawaw, talaga nagpuskul ti panagrupropa man niya Manong Mayong. Bungal-bungal mo't nasasawom dita. Kasi ka lang ti nakakita, ti bunga ti mais. Madismaya ka, bibiyan.
pawang ganas ka na 5 seats apartment. Bukil na. Ada ka numatun ni Kapitan Mayo Lakay. Agsagana ka, tasangom ni Manong Narding. Ay, nawaw. Awin. Sumagwa. Kulitan ba? Sa anak mo atulag. Kasi kapal nga ang tinatangsit. Istorya ko amin kini Kapitan. Istorya ti bungo ti mais ni Parin Narding 5 seats apart ti bukil na. Ay, agsardeng ka man, Mayo. Pagyamanam ata na singpat ni Manong Narding, saan nakabinugbog? Ha, siyempre, kabutang nakabakit. Agsardeng ka ka di uno saan? Ay, kay dos por dos, bakit? Di mo mo itutok Talagang agdisso da ito'y ados por dos kan ka, Mayo. Ay, excuse me. Agsaga na akong bakit? Ang mga no aguro-ura yun, na Kapitan. Yung Parin Narding yung barangay hall. Ala, agawaam ta itulod ka di barangay hon. Amangan kit dino sa bali ti pagturungam. Agbalbaliw ka nga minan, Mayo. Saan ka moving? Di ka di mabayin iti kastangar aramida. Is-eskortan na kapay ti asawam nga umay dito'y barangay ko. Mayo, mangmangag mo ka diti magbaga ni Kapitana, ha? Ay, nawang. Kanya nga minati ko na yung Kapitana. Agbalbaliw kan ko na. Narigat no makita dagiti ubing ti kastangar aramidam. Amangan no isuntom at ti aramiden da no dumakal da. Oo, Kapitana. Sana na maulit. Siguradom lang, Mayo. Kaasyam ni Joyce nga asawam. Diyak kayat makita nga is-eskortan na ka nga umay dito'y barangay hall. Nalawag ka di. Ay, oo, Kapitana. Last ko na ito yun. Promise. Ay, wow! Di mo alaan ti di mo nagrigatan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.